Tini jeng IPF ti party ni unggai Ambasa division ni Bakmara Bazaro o hatiwa kaisa joining program khlaika o joining program o amtaini especially tinte village ni 83 परिवार ni 316 voter BJP या करै CPM या करै INPT या करै IPF to योगदान रखा ब्रगना संग दलाई खाबाय खोबाय लामसगैना खा Chini lamsok mungo tini central ni netrito hijabe chungtongo ang Sagbaitang Mongol Deborma AGS IPF party MLA Prashant Deborma AGS IPF party Shukla Charan Noatia tini AGS Central IPF Amit Deborma Organizing Secretary Central IPF ebang tebe CSC tai divisional ni leader shok tongbayo tai chini IWF tini General Secretary Sapna Deborma bobo tongo oba haike jeng barokna khabai khokbai lamsogina kha chini thani khabar tongo buskangi salo teibo kotorma joining program jeng khlainani sujog mannai pray 200 haita 250 family BJP ya karai CPM INPT ya karai chin IPF te jognan bagai barok mansugjak ebong jeng omas ni bisingana obok khlainani bagai ready tongo ebong khlaimannai asa khlaio chini IPF tini bisingte tipalen ni diman tai buskangni election 2020 edisi general election aborok belai khlaijin dokhani thani important abnorok sawina bodol khlai IPF tio tak jugdan doi dong hamba BJP be alliance ungnai de ungya abo taksuk jara kono kok salai mung korikho chini central IPF ti tongo tai BJP ni bo central netri tarok tongo borok ni bisingo kok salai ja ungmani cheng buklok othak buskangni sala saimanai tini suk jara cheng ekok babino lorina nibagai jato prostut nalaija Hai di jata pagi